Mibus nine keng publiko ing bayong gawang palengke king balena ning Guagua, Pampanga ngening abak na ning Huwebes a 16 na ning Mayo. Nakalupa ning dati palak ning matas at pipita ing flooring ning pasilidad. Anya naman ring aliwang magtinda keti kalupa na ning sapatero ay Romeo Perico Jr. Ni kasuelo la kano uling mas komportable na la at den karelang suki king bayo rang pwesto. Kaya masaya kay bayong palengking pepatala kaming Mayor. Dati po wala ano po sitwasyon niyo? Dati po kita lumang palengke, daras na nagay po ning tide ka rin, marnot. Dakaran na rin pakasaro. Aliya tambing lagana sing renovation king palengke king Guagua. Minunayang mesama sing fish and meat section king dane na ning Guagua Pasak River ape kabagsaka na ning seafood king Segunda Distrito. Pekikorkula dala naman merinan pwesto ring mga biyayan king dry section antimoreng sapatero at magtindang ready to wear o RTW goods. Agpangkang Guagua Mayor Tonton Torres at tinyang maragulambag king local revenue ning balen ing palengke. Rough estimate po kasi right now we have more or less around 1,000 to 1,200 vendors. So in tuto, in kaya katang Sangguniang Bayan, kasalukuyan, babalangkasan din kaya katamong bayong market code. And definitely, we're looking at maragulya, income na palob, in kaya katang palengke, kaya katang balen, and ining income ay ni ibalik taya rin. Karing kaya katamong kabalen kaya ni para mas convenient ila, ampong mas masanting niya pa yung kaya katang palengke. Aparte ka rin fresh produce, burira mo naman kanong ipatindayag king Guagua Public Market, ing gelingan na rin Kapampangan king pamagluto. By the way, we're also putting up a food court section kaya ni para detang karinderya, miyabe-yabe lang po kay metong nga lugar para kayari yung may malengke ating ko pong food court na puntalan kareng manyaman na pamangan kaya ni Guagua. Nga pang Torres, metong yakareng mega infrastructure project ning kayang administrasyon ing palengke at ing pamanyamas king sentro na ning komersyo king balen. Makabuklat siya naman kanu ing lokal kapanibalan kareng investors at basiking disenyo na ning Central Business District akarelang pagobran asahan kanu ing pangatalakad na ning metong amol amagnasang mamya kapanintunan kareng memalen. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.